o pachot yan pan kupur mo nakanangar chayan kak chabiata sa kulmachail eu kana kasampalan may isang kapon rangot anin duwana na pachail upagay pan pachuan kachpacha bigang kachpachotan wawa ay man kayo siyang biopolik ay chingal sa karatan kahit kupuran nila on kala kapagsobon Pohnpei di pachuan wawa na ki wala pang prenso ko sa pulmar lipan ko nanalam ko nangkaliy ko sa pullam lang pasampalagan koros ng melel sa pulmagay aliyan siya iman pachuan ko preto nan kachiyang rangot upachuan siyang ki uyay chingal sa karatan wala pang prena usanang rin uwin matalanium pachuan waw no kimelel lukan nun lang matalanium lukan talon lang sa bunso Lieutenant Governor Chief Justice Fort Laban Palibir Patre Associate Judge Pohnpei Pra ay chingal wow churo ran kakpacho yang pinakapaman malawata o salipan na mong yung kankoros ay isang lele ang kanos di sapol machay H.E. Kap ay chingal wow ang kakpacho yung chay karos na pachapan kupraniso may isang ranwat ay chingal wow ang kakpacho yung chay machikiching kankoros yung miliyan pachapan kuranwat apo yung kakchapita sa kulmachay program ay man kayo pachuan walian tiyap sing kapna melel Lieutenant Governor o kasamo iso Speaker Chief lakalabakan ko Rusya melel H.E. Kap on and conference watch tanan turan watch apoy pianso ang may pura pagchailan kachlang watchay o itawin ti directing program niya ay success essential man ang sa pagmajay program maramar apoltar o iman bajuan tawla o lukayang sa pagmajay Patre Andreas enggak bajuan siyang dibata project ang lawlaw ng kolap and may isang range tayong Patre siya ko na tagililaw chay pachuan ka coach sanat tiran kalangan o tiran limpak yay makanango po ang sokor o sakor siyan kinikap-kap na maram buhay sa palimag por kalangan limpak pachapat doon ki sa palimang sa katupana naman samot yay kupurang Pilipilitan o kamanaman lang sa palimang tatak magkanapali dahil Natural General and Pohnpei Sarawat ay makareta siya panapan kupuramuyan sa uksi upaki kamuyan kasi kupura kamatipingayan Sarawi dalan kayo nakap na Pilipilitan nanat kuyan kakta puramuy nan office ka sa paluwat yung wana kapkaros o nintuan ka sa
kampil katin pura wa dia kan hewa ngajungan kaya nga po tatawangkan ren kat pana nimin ito to ren kat kahiratan biswag nanuhin po kamkat mawa mohon kasarawian ranwat katin kasarawian katin iyayang sinsila o kau-kawin sangkan karas nukan sang nicaptan program wat dalangin oita mamin tuan program o san program o pemian sawoto sawot yang kairata sa palmamuwe o mwe nan tuan teribat niatan sa kalpasan kapasukasam sang nikasarawat kambilya yangkit o sisilaykit pasan kapinan nantiyang ang kapayata at sungal po ko huwag kasangkat o kaitaan sa palmong masakan ng Pohnpei ang kakaitaan sa o ang kakaitaan ng Pohnpei ay mat ni batuan wadian tigit koros o samarapin kami lang kakay diyan o saun kamo Jesus Christus. Amen. Kailangan kami Padre Andreas ang suksej pariyaw na rin sa pulmatay program iyan sumno kayo yung pasangwal magkaya kachito na o telpang kachiyang nanansong kaul o iman kachuan dukayang associate judge o pinakaw Bapak Kuya H. Muran Kaulawach and Kak Pachota Mon Purium when Kak Apali the Kuya Kaulawach was accepted Mon Kati and Ramach. Daula ay ilaw din na ay paano mo ilaw na yun po oros ni sa iprama ilan mo yan ti mo rin kong lela ng bonte o katuwanta o kung naisan daula ilan katamito kulpiando sobrang mo ako sa tensilip sa mga ng Moi, Mrs. Betsita Miguel Iso. Moi, Mrs. Betsita Miguel Iso. Kaupilar Mongkot, Usong Katetekan Ranwat. Kaupilar Mongkot, Usong Katetekan Ranwat. Ikan Muya Pukuan Attorney General Minelet o Lalapon. Ikan Muya Pukuan Attorney General Minelet o Lalapon. O Muya Wanay Kakoros Nyaikan Kapeta Kasarin Kusunet. O Muya Wanay Kakoros Nyaikan Kapeta Kasarin Kusunet. Kusunet kan yang muy Pohnpei o muy katakan Indonesia. O kusunet kan yang muy Pohnpei o muy katakan Indonesia. O ikan yang sokoros ujung. O ikan yang sokoros ujung. O lihoro ya o uya patong-tong-tokan Pohnpei. O lihoro kicia o uya patong-tong-tokan Pohnpei. Sangat kuat dan kuat di ukuran mau iyo nanan gawat le nani gawat le iyo Semacam ko sa kasi ukuran mau iyo ni gawat le kasuan niya.
jalan kat kurang kat yang inawo and so statement sa pagmatay program muna iman bacawan kaya kati iman kurang operayang wag stop mangi uktaglat kecil na bacawan sa pagmatay program iman bacawan cumarin diyan sa mga oksej o bacawan lukayang i bacawan wera cumal kaula and kapuya cuman sa karatan kapung o sound chikan kunangan kak sa karkita ang pokon sa pastiyo pokon sa ramot kaya pastiyang ulo pala. Iya, kalangan MC isogo rakacung kupuraya ay cual baco enkak salata may ban bacoan poplakis halfway I'm so overwhelmed with a lot of emotions and a lot of responsibilities come tumbling down on my shoulder. Ari isogo rakacung kupuraya ay cual baco iban baco yang mawa Uya sabon macay sa karatang kaping kalangan ng macay coach. Sa macay coach, anila maging kasanedi out of an calendar and ewe orang. Sabon macay chungal kapag. Pasyuan kahit puran anila. Buwan walan wow. Parakson Pohnpei. Wala Bang puran isanangkan ko. Wala bang sabon marlikan ko nangkani ko. Puli ki wawaj oloiso seriso kan paras and pesarawaj. Pachuan Wanaki Comptroller in Pohnpei State, the Honorable Reed P. Oliver, and so which Puerto Buka Pacho Winchuk. Pachuan Wilikwa Wedge Wanaki Lieutenant Governor, the Honorable Francisco L. Yohanes. Pachuan Wanaki Speaker and Sabon Machay Legislature Kaisak Marvin, the Honorable Marvin T. Yamagachi. O Yamawi Senator Kan Koros may yang coach the Pachowa success hay chungalwa. Pachuan Wanaki Sabon Machay Sangabong Lapalap. Chief Justice the Honorable Nelson A. Joseph may yang coach Rechay Ranwat. Sabon Mawi Yamawi Sangabong Kan Koros hay chungalwa. Pachuan Wanaki Kichay Koros. Long kosokos kan koros. Long kosompan nan. Long kosompan kan o labalap kan koros nan balyan siya momoso o government. May rasilu me wuya apachay Reyes and Purple West makaite ni nachay kasanti hapuran coach. Ay chimol wow at toke rasilu paras. Pajuan wow ni kisaman man kapinak o Lieutenant Kapinak Cabinet kan koros may mga apapali itita pun kakapapali sabon machay way. Ay chimol sagarata ang sa kusechi ban pakita ban mochomoch wagi dami ban pajuan e ban pinmuya ay chimol e ban pinmuya tirakan e ban bulway ni ay personal capacity, not of the Attorney General's office. Ay chungal wow, choro, men toke ki iban ekis friction may pwegi ikak pachuan ta lang kay may pachuan ak may kupragin niya kupramay nen mau may payan kasila te salungasang aman hari ben pachuan wana ki mo na iban pachuan na nay chungal sa karatang kapu toke ki ay chungal sa karatang wow look may ang pachuan one watch. Toke ki ay chungal wow lapan balikir. Toke ki ay chungal wow tikan me apalya na song koros magchay na nane pwegi law magchay sabon man ki bana. Pachuan wow na ki Senator kan koros may pachuan tiwayog lang o samay kasampan acting Attorney General. Hay chungal wow toke
when you have an office can, you can put you one when you have an MLSC, you can put you one friends can, nan legal eagles, the legal community, all of you ichungan wow. My kuraya po yan, pachoyan and ichungan sa karatan wow. Down the road, I promise, iban layla, pachoyan dalong lang kasumpal ka ang karas. Ichungan wow, ichungan sa karatan kayo, bit kapag. O pikan sakla, ichungan sa karatan hangwes, bit kapag. Kayo ay cungan sa karatang kapung ang ofisan kabila o ofisan dukan malak. Kacang legislature. Pwede ka para likilik. Magmumay. Pacungan ang iya po yung kak. And pacang riyaigan na National General's Office. Niyas pa mo yung puko. Puko kasampal. Puko National General's Office. In simple term, can be like an engineer to the operation of the government system. Ari men bakit saban mamay sawas, well, the dog and Attorney General's Office and kak wait ni wiyaban may bayan the rule of law. Rule of law may wawaki saban may chay pasan and kusunet o kusunet akan na wiyaban mo kasanti and kachangawi sa wanwachay government. Office bukan office in Attorney General, Bangkok wiya puko, Bangkok miya linga, Bangkok miya kacep, na miya uchuj sa palisilu rasilu karasari government, which is all the executive, the judiciary, and the legislative. Such a bakil when Office of Attorney General kakuya puko, ni itibang o na miya linga, masocha uchuch pa na ng pumachay. Ishiran pa chuan web ay chingal kangkan. And so we said, ikak pa chuan masachay kin until I get in the office. Dami ikak pa chuan my personal character. It's niyamay ditiyata kaparabarki. Sariman nagkotsa pil rangkaras when kakle la school. Iko barabarki me maikak kabarabarki me mailang kabarabarki me ay chingal tato. It's really founded on hard work. Ngay sariman maging kocha pinlapen den masi wayang bajola school. What I learned as a personal character me impaired strong in my heart. Me bangya foundation in naitadok me hard work. What I learned, me such challenge lunch, ngayon and share ramen for lunch. What I learned from there is perseverance. Perseverance, where kauno me pangkachin sawasa sabon machay kata. Ay chingal kapung and sayrata. Ay chingal papanono. Where ki noise amay ko parapan. A blood sponsori and raised by a bus driver and a house mother. And what I learned was socha linganan kapa, socha linganan narokte. Peran kita songkan noyan lingan pang kawelat the embedded principles in my heart. Matin panaw, kalangan na sa wali yamin, pwede matin panaw, may pagpasan ki meron. All through the years of my life is of building character. All the professional part of my life is there in the office. I need those characters to push sawas ang way. Ari, ay chingal kabang hamin o sawan. Well, kisaman mama apal, ama chingal apal, kubut ma, ama chingal apal, let alone raising 8 children. Ay chingal kabang. Ay chingal kabang ang pitoke. Ay uncles, ay aunties, riyaikan, kambakapakan. Pwede I cheer, I might encourage. A lot of times, Mr. Manage wants to give up. Pwede I am a literal person. It took a whole community to raise ay chingal kabang and say kumain.
Dog and Attorney General's Buka and Attorney General's office, Melap. That I know. It's been 15 years in the legal force, and I know the Attorney General's office, Tata, Mepsala, or Sechik, or Melap. After the Buka office was Akasambal, a band song. Ban engineering soap budgets, soap, what I soap and ang kela, and Sayway Boktay de Loisang, o Kawela Punginaramas. Child and engineering, Sabana child, Boch and ang kela, where the John Kawela, the Kasalangela, Takamau can't pay away. These are something that it's so overwhelming. Happy bakit sa mga isawas. Ay chingal kabung, pwede ay chingal sa haradaman, pitcha kabung, ay chingal kabung and pitsay ay chingal bone, o ay chingal sarikan, for willing to share me with the government. It was a tough decision. Running from MLSC to AG's office, it takes some sacrifice. Thank you, my children and my husband. Wayan Bajawan, ididi ajuan sakaratan kapul. Ayman ajuan sakaratan, but ujuj pon. Kayong koranch, iralaw di sa kriyaw, irajik di sa kriyaw, kasyo di nagriyo sa kisu. Nang masaw, bukaya di na. Sabi mo siya yeyas, erasong, pauno kasyong kapukata, aramas. One body, different parts. Kada sa rasong, sabi mo siya buyeyas, sabi mo siya buko, and apani iwaj. Ebekak pajawan wewe different jobs. Sama job, iray lakan nagpukoki, kam kamakailan ni kailanahan. Kam kamakailan wasan at siya office kan. Sama siya iray tungkan. Ewe sama siya meminan office loud kan. Tawag pisalak, tawag pisachik. Iraw, sumasaman ka wewe me. One body, different parts. One purpose. My whole part, someone that government would ban suffer, the whole body will suffer. Herera chiwa sakarata. Langanin kapara. Ikap kajawan mayo kapara ray mo jong. Wana out tapano share ukuran child parusian emotionally open ni sang ko si kakamil. Ari min pagita challenge wrong kachiyang pinakabuti na lang. And so set nan sa palmatay program while yang iya o child kachin pachawan lukayan sa palmatay Chief Justice and when Pohnpei when kakuya sa palmata chungal sakarat. Kailangan na tayo. Dikatakan sa saratan di pernyawa pun nasional dan kapredo dengan kertas. Itu saratan mau kan personal dengan ini. Orang di terangkat na, orang di speaker, sosial, sampai lugin lenso, menmau kupon, terbentuk sabil macam katre. It was one member of the Chandis Legion, member of the cabinet. Bin Manuia joined Wow Tororo, the member of the bar.
when one be a former acting HE Neptai Sapulman Kita Chumare Pia Surai, Mr. Johnny, Chumal Wal Roro Dawson is out Matai to Town Ranwood, Mrs. Persiba Michael Song or your aspect, Mr. Song. Openay, Oaktai Chorus, you can have Ranisho, then I'm Kasara Mission around. One money and Kasara met what the met with Malakopung at Quiet. React call me, associate, Nante, Tatar, Oaktai, Kasara. Very rare, they ay patrawanta ng program in Kasarawut Watermet na songko kung filmiya at sa mga remark ng isang Kasarawut Watermet. Menanuya ay kasku sa metkolan na yaramener siya yung katanan program Watermet. Tigang at pukuhan utan siya tao kila mo sentati yan sa matay government yay kasawan talaw. Ika melele na ye ako na yang patawan tayo tungal remark when I saw tao liya. Ika melele na tayo sa bulman kita tungalan ke government secretary. One appointment ba tang yawi especially yung buko magtal kasarawi ramot serban. When kabnaka o katadat telepono o aliye o kalalabat mamiya tungal mentate discretiono katuton kabina o kabina o appointment sinwewo kanen dikaki itu ada legislature bizotre ada di kakai riu memia mekot na sekalian kaca tahun orang mungkin kalau jauh situ teman-teman mau jauh di Imei patrowano, dahil kinayukutan niya sa matay na tao sa balikan, nakon niya, wansyo mo ko niya. Situkat patrowanta niya ko dahil suwat message kamaupen Attorney General Top. Situkat patrowanta niya ko misyo. Koros ka siya dengan mawang sa matay sa rawin. Ini jemai bahan kat patrwan niya sa ranwat. Rawul yang diopsin kabna o say ingin ko senet mga ingin ko senet patient o uya at say sumal kasam o this is isom o na net sumal ko o yang suwodre uya at say sumal sa bulmatal congratulation o what all vote we out to take the minute. We come in the Makara at Tay, the cut from an PT, the top of some value and some Matako. Women, and so what will you take of the Fakunan Community? And in a minute, may have in 20% of time in a minute. When the knees and the edge to go around. Now, make a little young Penny, or you may have got Megamama. We accept you won't have any try Penny Chorus, young experience on home to a German. Young dengan kita dengan dan sahaja matai data itu masih. Gaya yang cuma ada bisa mengatur. Jika katungan kaitan itu masih. Kami dalam Penny yang sisong yang sebelum kita cuma ada bisa mengatur dengan sansan. Om Jairan. May niyaralap, kailangan niya iso, Om Jairan, re-responsible. Kailangan ng Chief Justice and so said, dahil katkat ng karaktiyan remarks ka, o implement pa okay, jalan kakek panawali kayang sa macam speaker and win Pohnpei dan pilkak yang kacang sakratakan mobil sansa deh, o beban sansa. Kailangan panitay
Amone ipan patro met patren sakaratan kapeng o kay puni ban kurang nila kay puni kon molen wow ideyan konti wow lat ban kurang shoko senang kan poin matelanim sabul mar lekan ko nana dan ko nang kini wow pi samorokan jadi dukan langsung laban balikan oleh isu untuk lalu berkali lang pasok-pasokkan show masakan serisokan o lakalapkan koros masaksit itungal wow ong kapinaan Pohnpei yan ang Pohnpei wow niki karyawan kabinet yang luput Francisco Yohanes Melon wow niki Associate Judge Pohnpei wow niki Patre wow niki Melon Miss Aisha nagkaikas kasaraw Irangot wow niki sabol mete edu kabinet mal kabinet kan Paris wow niki Melon Israel member and far bituan Chancellor o penay o kapapatan Melon Miss Aisha Ranwat uyaran kabaran yun ikamela uyaran kabaran yun Ranwat ita na miye sin siruwa kabaran na berber kubai rakan modern Thailand beran Ranwat bagi kabinet o karyawan kabinet itiakan pinakapmen Pagligilin ko kaparaporto kan kapin o kabinet o karyawan kabinet na Pohnpei media yung sinaiji matang-atang away ngak patrawan ayo matang-atang away ni dari kumay ni sisa Ranwat ikamela na niya tayo kasamoyer AG Miss Aisha para din Pohnpei pantang away ni para kaya buti tuwan ay ikamela Ibilman talangan niya Melon 10 legislation Pwede ligilig o kaparapon para tumalan kiyang pinakapman Melon kabitiyan siya ko Bata bukawat o itantong ng modern legislation Asansal na kabitiyan siya ko Magkukopi ititon kabina Miss Aisha ng legislation Uyayang parang-urungkan o iraikan na ikamela na magkuner when parongan. O nuwan kakaros ikamela na marawiyara kupot ito. Para dahil mele kulianti of seat speaker o kabungan kamitiyan siyan ko mele senator at wood we are chairman and committee. So if itayin ang propose na leta kamanaman ng pinakamanan. Hanggang sansan na ditito na ichikan koros mawa. So sabi ang may patrawan kaman makamanaman na ichi pinpo ng usus Asia isu. O kung pukawat na apal o pukawat na apulan out. May mga na legislature aso masausus ki pinakampanan it matter tuwaman may riyaman sa tusus may egisiman tusus lang patrawan na 90% in legislature tuwata dari iwiyaki labanan tatawag o ikamela na siyang nitatawag mo Saya kata patrawan na legislature ang kikikilig o kaparapos o pinakapos. Narita, iban Thailand, iupan ituan sa karatamisan sa pinakapos.
En kaka chansa yang kami AG aiso. Itu anom cakar kita. Meyei eupene minimin penen katok sura bangka kan unsyak kepoita masukre minimin penen raj. Amelen ranek sebagai polis kerja. Ben patroan en chansa yang kamu rangut. The legislature kau na bata when Pohnpei yang kami dan tatanggan na pompa. Ukita o ito. Kami alam na executive bill kau na bata foreign bill ka Pohnpei yang kami na tato kasampal na kong purya ng lalo. Kami alam na agreed chorus kau na bata kasangkat yang kami na tato pagkong kasalatan na kong pagkatong di rule of law o ikabing ki iyong sakar kita na kau na coach may daan chakwi sabi mo ko tato ikabing kumelen pwede yay kau no memelen o mamakalagay o kuya ben sabi mo tayo rule of law pilgrim tato ang ki memelen o mamakalagay tato ka paliyuman makataypan o siyang kau no o niyan super halakaway kin kau no o beach na uya penaramas dilewa ang kami na naman tato surabas kaya ban kaulang mo o apaliyala tato ang porus na ikamela na tato ang kay sinasyong kis pwede kayo Chentan, Sierra Leone, Periau, Pinchalete and COVID. Then at the Tonga, Puyam. A Puepi, Office, Autota, Chanel, Russian, and Camela, Bill Yangami, Assistant AG Tan, Bancho Chico, or staff tan, or Kankan government tan policy. Ibilman kancang kila ikap mo melon assistant AG Juta Chani natin wiya assistant AG o ona apelo nan iyan totoo kan chayde ko pene o share what say out kailangan ko program chawas pene o kak koros eu ko pene yung sang ran figure dito rano o ikap yung tip chayde eu pene o chawas AG o kausyala tato maukan ng pagbibiyayan ng tayo. Arere. Kailangan ko mo speaker and success ng supplementary program ikang saklan remarks upang muran jamet pacutan award kantan wiyawi o iman paki sedin kakiyo pa na mo kacin pacuan to kayang supplementary Lieutenant Governor ang supplement at malensawan sa karat. Kailangan ng SIM. Ipatrol sa karoon nila. Kung magaling. Wow, Pohnpei. Dan maluwat. Wow, lapan keberan senang dengan. Uy, ini. Oh, depan kalikan. Speaker. Bukan terdalam Chief Justice Duke Associate Judge Merit Patrick Shawalon o Patutian Kan Kuburan Sinan dan Rangmut Waban Kuburan Malaysia, Melon, Directing Attorney and Malaysia, or Pohnpei Bar Association.
wow Pohnpei nakap magtay katiyang kaudaran ichi and one point iso at melelam amawara managap siwanawane dan patrol walianti option kapna seperti mari kapna dengan Pohnpei वो actual administration ranwat वो actual kapung kayu on MLC itita namiyang dan walang mangi syukur mga yang MLC yang agak ay nakapunti ay nakapmanat uya aman kaproporte kanjin MLC Arya po yung John Matei nagpasantasan po ng kalat na ay nakapukapagayang na at tungkol sa karata meron po siya Arya ay tungkol sa wasin kapatapat mga attorney cup na patupatuan pangin ka iman ko miyan patuan na paywat pangin kalap masang dan Leila Taylor ap masang wood sutra kawit tetap masutra honesty the melody ranwat iman kawit pin kami yang kapatayang pangin kalap honesty the melody ay jumal kapung karyaw meron lang Chief Justice rangut mo katingal na miya kasarabot na kaulan at surniman yay malang kapong mapagkita malmangi ay siya makapila kapuntang wairo o kokalik yan kakapali atau rangut itungalin ki yan siya o yan kakmatalaga is ngayon nagan patuwan na pinakapot kawla metrapin patrolong na naitungal mo Chief Justice yay kuya pamupungo ko na Hari patrolwan sa kara Chief Justice o yay kupura masyang rano paman iya masyang kapong dapat kita kauda o itu man kapit dengan kita rangot li yang di kau symbolize HE service dan tatang yang nan HE service di nan malakma tentang apa di Pohnpei Pohnpei ni pungtar syukur tuhan tama pung game kan ay jual katungan ay jual katungan HE shops karuan mata-matawaran wat momen tetap website ui karasayang tetap bukat sudah waksang relay post maman pantang tengah kat tungu biski watalak yang
labo ko lang tang ko kaya tao tagtalo tala patuan ako. Kari ikame nila ma ye yapan kata ko magyang ui patuan kame nila ma activation when Pohnpei ma crow the honorable Chania Babali patungo kan patuan ng chikap ui kawai tu yapan tangata ipil kame nila ma yapan tangata ngut maban tangama ko papaw iyang siripat ui nasa niyang tupatuan tangoy kailan siya ikamelele nagkakot kailangan ng acting attorney general ay sorry rin sa pulmong nila kasi nan Pohnpei may sansa gumawa kailangan ng kupro ay tungkol kailangan ng speaker o yan ang may legislature pa siya ikatrang kami iya mamasa ni Sutran Mangay ilat ka ichinuin Pohnpei Sutran Mangay apo ko pramay sandiyo to ko pinakabot kailangan ng kami speaker yang lagi honorable members of the legislature kailangan ng kupromay o kariyang administration ng sakula may sutra kamat natugod H med kailangan ng kupromay sa walo magagpatuta na magagpatuta na iso o katiyan rangot patutin rangot even kapag siya papautit ye papautit may tungalan di nakapres o store ba H pagpatuan mo ito at pampatuan tayo H Pohnpei kung alam diti uko kasumpal pamasyong kawoy yes tatawag mo kailangan ko prong mo po sutra wala mahal at ay kalap ko pa na ng market ka iiwa Ingat kay right mo sa karata ay mo sa ibang prolaw kapunong terus attorney emergency ang show may patuwanang ay nakapome may kapanagan tumalan gula at tumalan pinakapo tama kawal kiriya maluan mapapanyo si Panpasan kita Pohnpei kasi kami nila may lilanso may MLC ang anak kasabita MLC Pohnpei kailangan ng promi terus natuloy kami nila suka mamay upan ang show
may gandang katiyag. Kailangan ng ay tumal kayo sa bulan. Kailangan ang Pohnpei Association. Kami rin may pinaniwang ichikap uso-uso. Were actually way and we are 18 Pohnpei and kita production ang karyong pag namin. Kariyaran mo kailangan ng pramay duway tungod sa karmisi. Ulian di Kohinawyan tungod sa karmisi. Huwag kauluktan wasan patiyang rano. Malawlaw siya. Ay mayroon mani patuwan may bin. Patuwan ng H.E. may dan. Pagbitar ay speaker. Actual kaulah dan yawi prestige. Apa ini bil kawi dia? Duan. Siapa mau sense? Aku cempi tentang ranwat. Aku nak yawi. Om kumai kabinetan. Ye pina kaput. Natan sawo-sawo sa itay. Ye pina kaput. Magkoryaw kapina kayo. Kabinet kan kaglagi. Ay naman panawi ko itay. May bindaw pro kaglong natin. Ariya, well kayo lalay kung ating kailangan. Ang patiyang rangot ay nakap na kutay kasaraw ng rangot. Kung sama-sama, kung teka manubelan na honesty, yay patina pa Amerikano. Kaya yay kung sinakatahan ko diya kami, kailangan ng pagkakas. Kailangan ng Lieutenant Governor. Once section to 1 pachuaner certificate you dan pachuasin kapna ang HE o maintain para sa panahuli yang sinagdan when madalan yung administrator TNI and kachta o kachkita certificate watch. Sekian masih lakukan belum. Kailangan o monetary pangkat yang nan sakan sawas ay men pacuan pagkita at kailan kak kacun kulpupur pa na chow imen pagkita rin associate judge Pohnpei o Mrs. Aisa man kak iyo pa na isok sa chow sign la
bagi kita challenge laporata mais. Imen pacawan na image makamay kayo sa sakul child program apniyan sa woja. Imen pacawan pagkita mamia photo session yung kap mia ong melel iso kachti o H.E. kamuwarap papano na mas o whoever na H.E. prefer niyang pajawanan first photo session. Muri mo yung kako na sa whole o pilihan kajang iran men kajaman kanan lakap kali kalaman o ipan to kita kailan iso Lieutenant Speaker Chief Justice Pohnpei Pohnpei Patrick Chelka